touchement de la tête, la passe contre de loin. Attention, il shot ariko. Ati ni penalty ikipe APR. penalty musifuzi ariko arayitanga aravuga ati umupira wawukoze mu rubuga rw'amahina wowe anazamura ikarita y'umuhondo. penalty ikipe ya APR kuri uyu munota wa 9 w'umukino. Abatoza kocha Abdu ndetse na kocha Kamarade, abatoza b'ikipe ya Vision ntago babyumva, ntago bemera iki cyemezo cy'umusifuzi Erike, bavuga bati dukoze biki, ariko penalty yo tayari bayitanze. Penalty ikipe ya APR kabisa kuri munota wa 9 cy'wa 10 w'umukino. Yes kabisa, penalty ikipe ya APR ikozwe n'umusore bita Faustin Edgar. Reka turebe igiye guterwa n'uwo bita Mamadusi, ayagarara neza cyane, yateretse umupira aripanga rika. Reka turebe Bienvenu Desire umunyakameruni bayikuramo. Mamadusi aripanga umwana muri Mauritania. Attention, reka turebe shot. Goal! Fata umupira neza cyane kabisa uyu mwana wo mu butayu bw'Nouakchott muri Mauritania, abesha umuzamu agira ngo aratera mu ruhande yagiyemo, arangije umupira awushyira mu ruhande rw'iburyo, umuzamu aratoromera ajya mu ruhande rw'ibumoso. Penalty nziza cyane kabisa, zimwe za Ulaya. Ikipe ya APR kimwe, Vision ubusa. Kabisa munota 12 w'umukino bihinduye uburyo ikipe ya APR Football Club iravuga atari atatu yamaga twatewe duhiterwa na gorira. Turaza kwibanira abasore ikipe ya Vision Football Club, uwo bita Eric avuga ati mwakandigiye Gilbert Mugisha eke barafinda kufra ikipe ya APR, ariko igitego cy'ikipe ya APR kirirana n'igitego million kabisa. Igitego penalty ikipe ya APR, penalty ikipe ya APR igiye guterwa na Amadosi tereka umupira neza cyane, tugeze ku munota wa 50. penalty ikipe ya APR, Amadosi imbere y'izamu bamwita Mamadusi, umwana wavukiye muri Mauritania akaba yaraje gushakira imirire i Nyarugenge. Mamadusi APR 2 Vision 0. APR yaherekana ishaka igitego cya kabiri ariko yarakibuze. Penalty Mamadusi ni mubi cyane. Mamadusi APR 2 Vision ubusa. Vision ushimangira igitego cya kabiri, APR ifite ibitego 2, Vision ubusa. Ati ntabwo twatakaza umukino wa gatatu, ntibibaho. Kirazira kikazirizwa APR gutakaza umukino gatatu, ni bibi cyane. Umukino wahuza ikipe ya APR na Vision ukaba urangiye APR itsinze Vision ibitego 2-0. Igitego ku munota wa 10 kuri penalty cyatsinzwe na Mamadusi, igitego ku munota wa 50 gitsinzwe na Mamadusi, byose byatsinzwe kuri penalty. Twihanganira igitego cya kabiri kiyogereje rero nabonye amajwi yo kuri radio abari bari kandi ndakunda cyane. Ciao.